Kua whai mana te hāhi o Orangāke ki te whakatū i tētahi momo pā, hei papakainga mō rātou ake kura, wānanga me tētahi whare tapere ki te tonga o Tāmaki Makaurau. Ka whakatūria i mua i te paunga o tēnei tau. Nā te pīhopa a Brian Tāmaki tēnei i pānui ki tōna rahi, i tā rātou hui i tū ki Rotorua i te rā i mua tatatonu mai i te huringa o te tau hou. Hei tā Tāmaki kua whai whenua rātou te kau eka te rahi. I believe that's a good thing that we're doing tonight and that we've got that unconditional resource consent now that we can build our future. We can do what we need to do now. We have every reason to begin to think about this year and start planning to save our children and our sons and our daughters' lives. For you to think about your future. Hei tā te hāhi kei te waiariki a Brian Tāmaki i tēnei wai whakatāna, hioi ka wāte ia a te rāwiki ki te whakamārama mai i te hōhunutanga o tēnei kaupapa, kia tātou.